Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst. Channel. Yeah, of course, I'm Tita Caroline Benemangan the president. Not being one of a post. Yeah, so Kasun of course at 26th May, as you can see, if you can get account here, Benemangan the president, don't forget Ghana and Samarango. Samarango for one of this clip in them. So I pull in a dark here, you know, of course, I ain't getting. So as you can see, I'm over here. Pause kwa la. So kuna the members or vanhu lava avaika rally ya EFF. Ngama zunzuka ku ri akona rally ya vona le epita Mukaba Stadium, of course akona rally ya vona leyi kha va yi endla leswo vanhu lava a va yinile laha, of course a ku huma mabazi ya ku hambanahambana swi ri from various areas. Mayikuvera mhaka leyiwa. Na loko u languta there at the back a swi ku na mabazi, so swi clear swa ku vanhu lava a va huma le ka that rally. Okay, so I continue no hlamala guys. Benemangan of course yi lwaka la xikarhi la, so swi ni hlamarisinyana ku what's happening. Because va busy sivere a hi chuhangi. So me mhaka leyi hetelele se yi ni confuse ku rhandza leri ku ri nga kha ri ku ra politiki or rhandza leri va kha va ri direct hikuva va kha va rhandza Benemangan na because a ni ma swi tiva ku those lyrics ti kona eka track ya Mthondolo Van. So mina swi hetelela swi ni confusing swinene, and ri sungula mhaka ya so yi humelela mi nga mi yi voni n'we mi va ku mi ri ka Facebook, mara leyo sungula a ni yi reportangi because I was confused ku humelela yini. So sweswi ni ti ni ta yi reporta sweswi because ni la ku pfuniwa na hi n'wina hi miehleketo ku vanhu lava nga va kha va endla leswi hikuva va sapota Benemangan in terms of music or swi fambisana na politiki straight na, because as you can see va mbale swikipa swa EFF and i swa politiki sweswo. Ma yi ku vena mhaka leyiwa. Yes, we never know. Kumbe vo n'wi tsakela as an artist, kumbe va n'wi tsakela as a politician, hi laha swi ni confuse kona considering the fact ku la a va mbale swa EFF. Okay. Yeah guys, mi nga comment ni ta va ni kha ni lava na this other clip leyi ni yi vulaka, ni ta mi kombisa ku ni vula yini ku a ni yi vonini mara a ni yi ignorini because swi ni hlamarisani ku a ku endleka yini minkarhi liyani. Se mi vona njhani guys, mi vona njhani? Mi vona ku i rhandzu ri politics or rhandzu leriya hi nga vula ku ko va rirhandzu ro va rhandza Benemangan as an artist na. So sweswi ta hi kha hi scroll of course hi lava xitlipani xiyani na ku ri a xi postiwini, na swi tiva ku a xi postiwini la ka page la. Ta hi kha hi xi kuma very very fast hi lexi tlipani xiya hi xi pfula na xona. A ni no xi ignore nga ra nkarhi luwani ku hey I'm not sure about this, mara sweswi hi leswi. As I've seen. So reason ya this clip lexi a swi endla ku mi kuma ku a ni nga ri that much convinced. A ku a ni hleketela ku maybe kumbexana a swo planiwa laha hikuva a na ku ri ndeka holo mi kuma ku those members a ku ri vanhu va ADP mara va fika va mbala swa EFF. That's why ni nga repotanga. However male case na ngoma swona yi different because vo fika va hlangana swi ri kwala ndleleni hikuva vanhu lava of course swi very very clear ku a va huma le ka swa yena swa EFF. Ma yi vona mhaka leyiwa. That's why mi kuma ku leyi ya tikanyana mhaka a yi fani na leyi yo sungula leyi va ri holweni. Heyi hi leswo.